Nā, te ahua nei e te iwi, kua Kimi Rongo wā a Amerika e ora i rātou mo te wā poto i te korokoro o te tani whātahua taurewa. Engari no te rānei i kau pare atu ai ngā whakaaro e pāna ki te niho te te mai ataua tani whā, kia pōhiritia rā notia ai tētahi kaitoranga pū i ora i te mate. I roto i nā raru me nā tau tohe nui mo te nama a te whenua o Amerika, tērā pia i puta no te āhua whakawarea, mai te whakaaro pūtea ki te whakaaro tangata. Aha kua kei te noho māharahara tonu etahi ki te nama nui kua tau mai ki runga i Amerika. E kore tae a te huna i te hari kua te nuinga i te tainga mai o tēnei mema o te rūnanga pāremata i te epa i tāna pōti. Ki te tautoko i te pire, kia hipa. We all want to welcome back our wonderful colleague, Congresswoman Giffords. I te marama o kohi tātea i pūhia a Gabriel Giffords, ki wahua ke i tētahi toa hokohoko ki Tucson, he kariri ki tōna upoko. E ono atu i mate, he te kaumātoru i whara. Ayes are 269, the nays are 161. The bill is passed and without objection. A motion to reconsider is laid on the table. O te upane whaiake kai roto i ngā ringa o te kāhui hanga ture o Amerika. Ko te matapae, ka whakaite e rātau. Whaimuria kei tērā ko te waitahua te prehiteri a Barack Obama, me te waihanga hei tumu i te hanehane. Tini Molyneux, te karere.